Ndabasuhuje bavandimwe inshuti zanjye, iyi ni channel Rwanda Vision TV. Uyu munsi rero tukaba tugiye gusubiza ibibazo by'abantu bamwe na bamwe batubajije uburyo ki wabasha gukuramo password y'imibare nyuma yuko nari nabagejejeho video yerekana uburyo wakuramo password y'utudomo. Uyu munsi rero nkaba ngiye kubereka uburyo wakuramo password y'imibare. Ubwo rero icyo nagusaba muvandimwe inshuti yanjye, please mbabarira ukande subscribe. Mbabarira ukande subscribe, nurangiza ukande ku kantu k'inzogera kugira ngo nuyinshyiraho video ujye ubasha kuyibona. Ujye ubasha kuyibona uko yakabaye bitagusabye ibintu byinshi. Uyu munsi rero nkaba ngiye kubereka uburyo ki wakuramo password y'imibare bitagusabye yuko waforomata telefone. Nk'ubu ngiye ndakoresha iyo telefone, wenda reka nshyiremo iyi mibare murebe: 1 2 3 4 5. Urabona yuko ntabwo biri gukunda. 1 2 3 4. Ndi kugerageza imibare yose yashoboka ariko biri kwanga. Murabona yuko rero biri kwanga. Nagerageje amazeru. Noneho wowe icyo uri bwakore urashyiramo iriya mibare myinshi, noneho bahite baguha ya mibare y'uburyo ki ugomba gutegereza amasegonda 30. Ubwo rero namara kurangira, twebwe turahita tujya muri emergency call. Niho tugiye gukuriramo iki? Gukuriramo iriya password. Ndabona amasegonda arangiye. Ubwo rero turajya muri emergency call, turajyamo dukande akanyenyeri urwego, akanyenyeri urwego, 7 4 urwego, akanyenyeri urwego. Noneho niturangiza dukande kuri kariya kantu kameze nk'umuntu, twongere dukande hariya akanyenyeri urwego, akanyenyeri urwego, akanyenyeri urwego, 8 4 8 4 urwego, akanyenyeri urwego, akanyenyeri. Twongere dukande hariya. Murabona yuko bitari kwemera, tuhite dukanda 000 inshuro 4. Twongere dukande twongere dukande hariya 000 inshuro 4. Noneho niturangiza tuhite twongera dukande akanyenyeri urwego, akanyenyeri urwego, 4 6 3 6 urwego, akanyenyeri urwego, akanyenyeri. Noneho niturangiza turahita tugira gute? Turahita tukanda kuri restart. Noneho turaza kuyifungura, telefone yabaye iki? Password yabaye 000, amazero 4. Gusa please kanda subscribe kugira ngo ubashe kubona ibyiza byinshi tugenda tugutegurira, utuntu tw'ubwenge kuri hano Rwanda Vision TV. Tugira utuntu twinshi tw'ubwenge, amakuru acukumbuye ku ikoranabuhanga. Murebe noneho murasanga password yanjye yabaye amazero 4. Muri kwibona yuko password yavuyemo, muri kubona yuko ibintu byose biri gukora kandi cya gihe yari yanze. Gusa ibi bintu wenda muze kumbwira muri comment, bishobora kuba bitari gukunda kuri telefone zose kuko nabigerageje kuri telefone yanjye. Mwebwe bwo murajya muri comment mumbwire muti Rwanda Vision TV ibi bintu biri gukora cyangwa se ntibiri gukunda. Murakoze cyane. Uwiteka bahire. Bye bye, tuzasubira ubutaha.